ispeita ba itania tiu sira-ne'e ma halofunu upungan Timur me tomai harefati kapas teves. Foho Matebian pelearean esa Foho ida lebe fura no akmat mai be Iha ni ailaran rai dalan no fatu sira husi kela memoria ida kuraba luta ba sacrifício terus no sobrevivência ao Timor-Leste. Tinan beltroka mai be fatine será kaluha. Ia tempo invasão, ema rihum barihum pusik sira-ne'e uma, sira-ne'e família, sira-ne'e aldeia, hodi halai be Foho idare. População sira-ne'e uhututu mayau naene, panakon. Sira buka seguro, hodi Moris Iha Foho sira. Presidente atual agora ninia ali nunu ortanen liusene kaibere ninia mama po hahambania kalan tobahene nia lautang. Mai be saída maksira suruh ia momento ba avião militar Indonesia maka bomba ema baraka maka mate yalar ia momento ia Baze Apoiu 78 Aksu komisahana no beninia ain sori dodok dois metang lalar uburu Apo makbe Falintil Iha ruane tank murisamutu inemos sidre subarak la fase ida nema Historia orang Baze Apoiu Matebian. Seita tebrete que fone leten kilat tarutu kilat emania kilat itania tarutu leten mudu sero. Fatin idan besa parte importante. Husi Rezisténsia nasional Timor-Leste nia independensi.